Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadian ke jingle Jurip yaki Jaka Sumar jong ke Sorkar ha West Castles District. Ha ka pratarek mentahi ubna yayong arajar arpo u menteri Sorkar kani ke jela Meghalaya. Ubakmi ye ketnat ke kot kekhya uba Alexander Elheng. Rengkat u director jong kani ketnat u Dr. Ewar. Kilale Jurip ru se yaki Jaka Sumar sah ki artli ki district ki bahari luom jantia. Kentop yaki bah Khliehriat East Gentle Hills District bat ha Jowai West Gentle Hills District. Ha ka jingle Jurip ha ka Jaka Sumar nongpang jong ke Sorkar Jowai West Gentle Hills District. Hagan ngi lai don ru MLA jong ka Jowai constituency uba Wailat Miki Shilla. Deputy Commissioner kani ka district uba Garrett LSN Dyke USP uba Lakadors AM bat kiwi de ki Sorkar. Hagan ngi uba AL Hek ringkat ke kanhon jong u. Kilale Jurip shwa ya ka civil hospital ka badan hapo yalong. Bat hadin kani ulale Jurip pat saya ka maternity and child hospital ka badan hapanaliar Jowai. Kini ki laingut iway ibahap apa jong ke kategori kebangi ong mangi ki badan ke jing sitom ban ring mensem bat benjerhak bat bai la adep ban penlek daga x-ray ban pek ba yo dia badan kuai pat daga jingpang bat hadian ba la adep le x-ray ni sim ke kategori ke badan kuai ke kategori ban atas wat lada iklam day ibawan nang nuan na kini basak kata na uniruknya COVID. Jadi ini lada bantes, lada bandior di rekod roof, bat iklam don di Jepang. Ma, di Henry saar ngut kibawan kidai naki balak lek jinglek cha pojong ka jekini kiri kibawan pain kiri balasa kata na uniuknya mut kiri hapori India jongi. Ha, Henry mentang adang pensisa ya wei umpat don hapo jong registration portal. Mau umpat don hapo jong ke COVID registration portal, umpat don ru hapo jong ka helpline registration jongi. Ting ngidang wat jing tip mentah ban pek sa EU lek na EU1 but EU register hapo ba urung sapo jong ka district jongi. Nang ta balai pada dei ibala long hapo jong ka monitoring system jong hi hapo jong ka IDSP ibala wan na do ka arpulai tarik ibala adon hapo home quarantine klam lek shano ibala adon hapo home quarantine halaka yeng hasno bat ita i don jingpang nongkong i don jerho bat jingsit bat hadian nang ta pada menim penhiar tinaga tagadau pentip ya doktor badai jong katahi Jaka ba isong mah gadong be isong bat hadian kata doktor pentip sanga bat ngila buat ya ki protokol balak kum no bangin transfer na kata gayeng be isong na home quarantine bat ngila rai sa isolation hospital mentagus ngin sa shimmy sampel bangin Kini kecingan Khliehriat jungi man ke district ni Leit dan ki kwaru ban ong ba ke general camp ka napta general camp kum ki equipments kum ki kini general camp ko bede ki sanitizer ko bede kum ka gloves kum ka mask kam ki bro ki general camp ngiwan man kli bat ki kwawan toket ki kwaru ban le bor ki kam ki bede nagaliang jong ka voluntary services su bon ba ki sinong bon ba ki NGO bon ba kini ki Asha Sorkar kini agan nomadi workers baru kita telang kum ke team dah kementar banyakun ya kini ka COVID-19. Bestak we kam kungsan ko abang ipi baru lingba kini ka tinghong jing press. Bagi paipa baru kim de ban panik. Kim de ban panik. Kini ka jingpang de ban ong bamla ban ong man Sumar kini ka jingpang. Kini ka jingpang gi baru khat kat wadon baru belajar po dia ru bun ba ki belajar lingba jong kini ka jingpang de ka bestom do tata ki paipa kim de ban shifting kan. Tang lain ki ba suspected cases ke bang ada po Gentle Hills. Po quarantine. All the three of them are in quarantine. All three of them are quarantine. They put CH office hospital. Administration nam tag DC bat nam tag doktor ngi baro angi bat baro health worker bat tresidom sibone la tresidom ha na ta ka jingdur kam kumno ban yakun yo ngi u knyang jingpang COVID-19 pada kami nginang supply support ki hospital support ki district kata ngin ale kebari gua di thermal scanner kata ngin ada pikiran ngin akuang ngi la ada pindah ni kisi
Kita kini non touch thermometer ke badan kami itu kita ada mata on road tak supaya itu insentif itu kan. Jowai kini artinya ki bypass kini santeli. Ada betul. Kini ga awareness la dap ai hakle sodong limba kini ki volunteers ki jong ka health volunteers bagi bede kini do kisnong ki bakentai ngila bo yaki ki quarantine time camp na benda ben bo yaki. Key isolation wards, we don't lightly have a hospital, atli po Dr. Mental Health Hospital, kaway kilaited lagi CHC, but kaway atli PHC. Kemudian bat ke Corona Care Centers, ke nila dep siam ye kali atli hostel jong ke yang nangba Women College dan Jowai hang ne kala ban ke maksimum prapo ngot ke jeng pekre kadang ya chai bat ke bengi ngin pendap hi agak cisngiasi kat kum ke jeng non ka habis dai bat kini ki quarantine center mentang idon hangpai hapo je lebih muklah kidon riu teli ki blocks kuai ke blocks kidon ar malah hakuai ke malah kedon ar jingthia bat total aspa prapo ai hangpai hapo je nv yakin ki relief camps ngidon supply PBIB kawai hapo sendemnik maupun deng kawai hapo di IT tatas ken kawai bat hapo lerem kawai ke hadu menta ki ba kini kedai gitu migrant workers ki ba bon ki baro hi lak na angot supply ki song ha ki kam ki bagi trei bat ke bam kedi penbiang hi ki employers dan ibu bertip yang ini, bagi long iki lada gedon gedon dong jeng kam, ila pan wan sengi ban support iki.